itonkachegerwa district nitwenda ngu akarura LC1 chairpersons bona babe bari aba NRM kandi mwabakuza kuzayo kushisho obusinge bw'abantu na munonga twantu tera karuru manyongwe risho ya government ndubareba tukuza kubayikiriza mwikiriza abantu bategeje akaruru kabo mubusinge bwabo habo kubona ubugabe bwabo taro kutinisiza muntu taro manyaki tutkwenda opposition omu district yitu eyakegegwa abakazi baitu ntubashaba mugende ne mumwejumbire omukaruru kanyu musebe nakabo bugabe ne mukwechwera mu council zanyu zumukwenda kurgacharo paka district paka rengo ruhanga yona so ne program ejo murengo mwajejumbiramu mwatera karuru kanyu kandi mwatabantu beta tukuza koragana nabo itokapiero na NRM ntubagambira kandi tubahamuza ntwenda tkoragana n'abantu abutwikiriza nabo LC1 ne kore ibintu bingi security ya cyaro LC1 wakugirebera endwara kurabo mba VHTs LC1 wakugirebera kwa kwa izire sente z'abakayikureza ez'abakayikureza bagabadeza PDM z'ebyoga LC neber hotel hirisho yayo so LC1 tutego kushera abasheje n'abakazi abutkureba ngo benemu amani go kureba ngo benda kwereza abantu ora kushabe sente ugo numushuma utamuha karuru ora kubehebeye ugo tukumwenda twenda kwesa sente arengo LC ninye kundire byo mazeyo atera karuru cye twenda corruption twenda ki nketwa Piero yintumira corruption kandi turarebe sente nitambura nigenda nintero murango naba coordinators bagenzi bangi mugumumte horisho murare sente nizigenda nibatamuza sente muzibire twenda kwita obusinge bwa LC abo kwa bantano bari yacyaro kimwe so twate mu sente batabangura twatwa basisira mazima so reka tera karuru ko businge tera karuru kwihorere tutera ba NRM tutera ba Piero yu kandi turebe mu byaro byitu byatungo businge abo namnana watera karuru otakagenzire making sure ngwaza kurga polling station chairman nakachiko kona byaronzurwe kandi ugene no manya chairman wa noha wa defense noha wabakazi noha w'imyeto noha treasurer noha umanya abantu bawe aborabe no koragana nabo ahacyaro akatera karurako emya buri muntu wene n'imyaka 18 no kwengera higuru na ikirizwa participatinga yaba einebisanyizo kumwetengesa kandi ko kuna nabagambire especially yaba wa NRM ninga Piero leaning ugo muhere kimwakaru ninyenda kwegeta abagenda bandu bona kwebaza President Museveni kurengwa ikirize kandi yaro mu parliament batasente zo kutera akaruruka ko bukiko bwitu ubwa LC1 tunka Piero yu na mnonga Piero yikegegwa ntwegeta abanyarwanda bandi kushemerwa kandi kurengwa abantu bit finally baza kutunga abebemezi bacyaro numuyuka utwerera kutero rwa LC ka kuri umwaka 2018 atuwe twahise imyaka nkamushanju tune bacha persons bari umuntebe batakurga bweni ahariyoru ebiro abinamnana okwamshanju turintu za kutera karuru kanta kakatire okwehandikisa katandika ebiro mukaga July okwamshanjoku kanuza koma ebiri 10 n'urwa katano urwija urwaza rwakosha nyinchakare so nanisha abantu mwena buri muntu ahari omusero ye gendo za sero yawe wota kumanya bakwehandikisiza buza chairman wawe LC1 aho kitabo kiri cyo kwehandikisa mu register heri wehandikise kurgahati paka rwa katano ebiri 10 ningira ngo nukoma nkashahi 12 rwa katano then ebirabu na mnana ukwamshanga imuka kare utakagira rubimbi kwinga utakagira kurisa utakagira kuvuga boda boda utakagira mu taxi yawe utakagira no mendijo yona imuka kare mukasheshe shahi 2 obe nogenda noza kushika aha sero yawe aba kuza kutera akaruru akandi kaza kuba kari akaruru ko mugongo tuza kwemerera mugongo y'abantu aba tushagika
so nanintero umuranga abantu mwena especially nkaitwa ba NRM na PLU turebe ngo twaterera abantu abaitu abakusajika NRM abakusajika PLU abokuba abantu abo no bakuza kuyamba government kurengo yakiriza entekateka yayo ha muntu wa butosha mukimanya ngu programs za government ninga services za government ezokora omuntu okushembayo nibakwa nazifuna mu munongo bakore nguto nerabacharo amasomero ngagari yabyaro amarwaro amashanyaraze amezi gamba byona government byo gukora at least ne ukora cyaro te gukora mwanya kebe eriyo mutawuni kebe eriyo mucyaro kahabe municipality konkana haba harwe cyaro abamwe baceta wodi abantu baceta sero ngo kutubiyeta byona abantu baceta LC1 so entekateke ya government yane korwaho ntwenda bebeza barayambe government kureba ngu plan za yezi yatayo bazirondora kandi bazigambira abantu bazimanya na baziganirwamo kegegwa twine LCs ezikurenga omurubutano umucyaka South Yonka twine LCs eziringabiro nshanvu twine LCs nyingi murongo umucyaka Central n'umucyaka North so ndani mbatero muranga kandi nishabana bebembezi mwena ba district mugambira abantu bitu especially baze kwehandikisa toje ngo kwehandikisa katandike biro mukaga nukome biri 10 murebe mwagenda mwayehandikisa nimanya ba RDCs ba chairperson LC5 ba chairperson bamagombora ba councillors baitu babagambire kandi abatakagambire mu ba council abebembezi mwena buri magace ya cyaro aterere umuranga abantu becyaro cye kureba ngo bayehandikisa